money, the affair man quite a maclo. When Nyinsen Ne Awoɔ, and you say, Uncle Sammy, no one, no, and Tiquasia Daniel Rebia. Radio, no, Nyinsen Ne Awoɔ, upon no what you know. Radio, no, Adom Nyinsen Ne Awoɔ, 106.3. Radio, no, Adom Nyinsen Ne Awoɔ. Abusumen kran kwantuo emu won sensen bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwanta maklo e Nyinsen Ne Awoɔ bere enu se onkasa nwie no na wanya wo na no andro Abusumen kran kwantuo emu won sensen bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwanta maklo Nyinsen Ne Awoɔ bere and you say, Uncle Sammy, no one, no, and Tiquasia Daniel Rebia. Radio, no, Adom Nyinsen Ne Awoɔ, upon no what you know. Radio, no, Adom Nyinsen Ne Awoɔ, 106.3. Radio, no, Adom Nyinsen Ne Awoɔ. Yada nyame ase na dom ne na humo bronti ena ama yenso yete sene ya yete enti yedwumadie no ene yede anwene nwom ama wutie no nti ebo no nwotwe bia kwasi ada ma radio no ena Adom 106.3 FM netie Nyinsen Ne Awoɔ emu nsɛm ahodo no nyina na emoa ye bia nene de kan a wutie dwumadie ye dwumadie botaye sie no so nyina ne sɛ oba bia betimi Nyinsen na wawo afa no ho afa ne ba na wawo wie nso so ankwara ne titie mu wo ankasa obaatan no won titie mu nso bibia be ye kama ede ama wo abawo ene epesi etwa mu nyame abodie mu bibia ne wo so wo a ofiri mu ana akora no efiri mu Eyaniama hudu bi eyaniama benya ehun komo na ya yedie ewa Adom 106.3 Nyinsen Ne Awoɔ dwumadi akwasi ada nwumre bia afia mankwa tamaklo menya me adokotafo ma nursefo atichiru na yedi enkomo ya mo bibia kwa aba mo ba Facebook nyakopon hira mo ebra no so amunyina yede mo nsam ebeto ho enne nkomo no yana yese bia obanko na enyim nanso akora beba enam nipa mienu so na abofra ba wiase nanso esanse ma yede na obi ehunu oba na ebe kari akora no nti se awo mape oba no yenhunu so onyem ne de ne yede hyema enne ye wo mema no mu bebere wo hono mo ondo benada wo mo bibia bio nanso enya dwuma a ebetimi enya ba enso no ma yedin na hyehye wo mo ho odo enne nkomo no emema e wo problem e wo mema mu anasa infertility in men e ho nkomo enanwumre ye ba bedue enti mesra wo Facebook no sede na na amade ato ho share like comment na fe ma unuanu mo nkaye nyina ehunu se fie mankwata makulatna se aye ba bedi sa enkomo yi obema bia wo do bnada no enyanyame enhyehye no no ebia na eyemfomso bi na aba enne wutie show yi a ade be chen wa obesa afra chire kura sa da yase if say solution no e wa haseda na kwama endpoint homeopathic clinic ye do mo se papa aho chire bremu ye de ye ho koto won so no wo munya ye muda nti yesu ntimi nya wo muda enti wonu de na asama ye ba ko pe free screening ne de ye bo ho ama ho atwie mesrew opportunity ni nie sa wo ye oba sa wo ye bema ye srew prostate ne mema no yenko ye sa screening no enya 40 ansa wo use machine de ho a so ko miemie mu na nyarwa bia ho ha yi ho e ma no so awo no mu nsam yenko ho na yenko ye sa scanning nom ne ade o se free wo la card ne de obetua so ho no aye test ni nyina ma ene endpoint wo ha
infertility oba beboa ye na yedi sa enkomo no Dr. Boateng nwumre ye mo adwo mejo so achia atifu ye da se dog ye mo anu nko microphone no e ma ye kakra aha ye da se papa na adwuma mboko de nyankopon de menkwa ache ye de nyame ase papa ene Ghana for ye ready if you say memma ya na ferienti ade bi ha o mokro mu ntemenka enti memma bebre na miase o mdobnada ewo ho all right nanso enti menya adwuma said ye wo say ye ka say infertility no kura no a memma famu no ye de ade a yo meda say said you can from introduction one say self explanatory the obi ka say pembebre no ano sa walefo ana say couples tenase na matenase 6 months 1 year 2 years Nyinsen mai pembebre no ano say ya wale a na busuafo kura ben maame be ma busua ben a na afi oba no na ahyase hai na oba no ono oba no kura no bia me kan hwenkyere no a after 6 months to 1 year no na afi utimi say na ni di odi wura wade mu na afi utimi say spirit ba form if you say wontimi nye de enyemen na pembebre no ano na ye de sasobo ni nyina ebo ma but nanim die bebre am ye hunu say said the ma timi nya problems no ama awo ho ye de ma omo no sa so na me ma so itimi nya sa problems no jaka say infertility in men no a na che say sa oba no e bia oni oba ni problem na emom no na bia be ma no oba atenase bia be ma na bi kwa wa hoden otimi ni oba ni hia eso woni be oba ni hia ensuo no se be kọ na ni nyina bia obi okọ na nyina asa na chi ana obi ha oni oba ni betuma hia regularly bia be bosume nsia bosume dumienu na be ma no oba ni ntimi Nyinsen ene ne be ka sa be ma no o bia be ka se infertile okay na wo hwemu a empe bebre no ano me ma no dentia na omukra bebre no a wo sa problem no a ohunu sede nke ma wo hwe sede ma city a sede nyame asa bo ma no so oba kra no enwale na wo wora na menses ma sede last topic ye kan ye si ameno wi a sede menses ma be busumi ba ko busumi yenu busumi yensa oba no obako hospital akọ cheke ana oba kwa na menses ba na mayie so te na ya se we no na yi no oba bi o ye serious bia be de ba mema no say ye wo infertile ana ye ka se krawa no a ye ka infertile no ni twi no krawa ye no wo hokra no a bebre no ano aba 99% no bebre ko ehunu we because be ma bi wo kra no a se bi woni ohun ni sperm krada no an se bi ono oba da wie na bia se bi waso de ye na akohoro no ho etobi wo kra no a wo ohun se ni nsuo no kra no e bia mi first pa no mi ntuni na tie se de eye se ite bia me suspect se bia sa ya de na se me ho nsuo no kra ajene yes ajene ana se bibi ohun bibi akra sa enti no bi wo kra na obi so nyanwo be ma bebre no anyanwo enwale ya ono kra no mpeso ba bia be ka je se onyam onwale ye no mpeso ba bia be ka je se bia woni ba ma da but e bia mpeso ba bia be ka je se onyam eji se ono ba akoda na Nyinsen bia ma enti no so ko hospital no ka me kwase me kwakọ check ka do dey no wonye ready kra se wo ye dey eji ta ba ma ne be ye ready no se me peba no so hu na kwakọ ye ohawo na de ehun kese ne kra no se wo hu se e bia one na yire kra ehia na bia ono na tra be 1 year na awo ne ma no bebre no ando bi hu an say hospital so na make hospital settings yes boss oba no nko a be ma na pia oba ne sika se bia ko ayaresabia na ono be ma ne de wa mabi yo maybe ono nko check se bibia ye okay a ubisa na say oba no be ba oba bi wo ko be ba no na bibia ye okay na ubisa say ukunu wa ya wa se mi kunu de o so on de onti baba me ono ma oba ne sika so omra hospital etumo se me ma ne bebre no ano e wo Nyinsen na ma no de oba ne na ma se oba we ne ntimi nwa oba ko fa oba wofro na oba no so ntimi an ko ba mienu miensa etumo se me ma no bebre no be ba hospital no me ka se mani me nyina se sanity ba be bi ko bebre no be ba no bia be more than be 50-60% no na Nyinsen ma nye se wo hu sa de no anu to na mo ba hospital na wa try one or two ladies no hu so obi an kan chen so wonyamode ya afiri ho no afina na oba dey oba be try so hu edinti no ya na emie ema ani enko ho bebre because omunkoro mo sa problem no onye ntum se o sa problem no and obi I dey akasa boy no mpo but a man dey obviously because omo na o carry baby
ɔde na okura akwadaa ne bibia nti so oba nya sase oni ayi no a empre mebre no ano aba 90% ma no omo mfele shy akwadaa quickly no anase 99% obo so meba hospital ba mema ne de ebia mu be 10% pe ene betima master carriage say me pese me na say sorry bi mu yade bi mu ho a as part of test omo ye no omo timi de kan ho say be ma no so kan yere en check no ho nsuo na oba so kan check na wo de say bi bia ye dey okay na first no de na nyesa ne e ka say infertility na krawa ye no a na say tire nyina say obema obi a wo wa hoden no ne yire ehia ntientie mu na bia be busumi nsia busumi du mienu e ko be 2 years na nyinsa wontimi nhye ne nyinsa so ho enti wo hwe infertility no a it doesn't necessarily matter say e bia wa hoden ba bi wa na hoden pa so no nsuo ne mfa eno na na bebre ni confusion no once ya wotimi si oba so etimi na oba na hia ba mienu miensa nan yinsa ne maya na ho sane no a yinsa ne maya chese nyo de ne hoden but what you tell say say ultimately distinguish the fact say you were different between them hoden and nsuo no so hoden say these are two different things wa hoden na good e be twa oba na satisfied na mom no after wa wie no anya bia no nsuo no eye dai nsuo a e betima anya oba no ana e do so another thing so these are two clearly different things ya mema no was share so and yeah tie4 papa bia mutie wa Adom 106.3 ne mo share live on Facebook ye nyina ya somo Veronica Akọ was good evening sis yada say Irene Gunu and so Chia Priscilla do bia so share wo East Legon Bauleshi yada say papa and Kuduvo William Agbeshi ono so na akusika and so Nyamisha Faustina Yamfon so na superstar Blaze good evening fellow Ghanaians ono wo Kojokrom Roman Rage tadi and ono so share a free Priscilla do bia saba biem and Mustafa and so was a nice program from Mafi Kumase yada se papa educating so awo mampon kwapem e no no so hwe Samuel Jesse wa ha na Japan and so chia na fe Priscilla babiem e na Abudullah Mohammed we dey nya Abudullah no so say Abudullah yada mo say papa ntimo share ma hwefo ne mo followers and so ehu dia ekro infertility ehun komo eye mema famu dia na doctor du boatin cheche mu na matese your types dog yes you were two types of infertility mema anase krawaye mema bibiri no ano e go through obi e beka say secondary primary and secondary type of infertility secondary and primary type of infertility yakaza primary type of infertility no a eno no ye bema sebi ono si suo no ebi oni ma ba miensa ema mienu ema num nsia ahia oni de obie ni ho a akaso wanyem akaje se wanyem primary no okay that's only wanyem oba bia akorada that's from time odu puberty stage no a ko ni nyina no ebi ana there was a problem say obo no ho bo ahia condom well the can say so ahia condom dia say eno no yintimi mfa hu no say but obi a wo do oba ahia so obi a so o sha condom dey wo nya wadwen se wo pepa but o hwa ye ka say infertility no wo ya wadwen se wo pepa na nyinse ne ma no ene mpe bebiri no ami ehu no so hu because bidodo no ano enta nkwa ya sabia say onya nwale ye mpese me check hwe ka ye na the best way wo hu but we dey ne hu so betima ko ba no all right but nyinse na intima ene be ka say primary type no ene ye wo be ka say secondary infertility ya ka say secondary no a eno ne ye be ma se bi ebi ko se wo school no mpo no oni ma ba mienu ana ba akọ ekora anyeme ana obi okra no oba obi okra no na yire na wone na wale no a ende wone no problem no sometime ago be 2 years ago 3 years ago no oba na woy na nna bibi nti na oba no nye de intime ngo na pie firi be ma no a eni be ka den say secondary infertility meaning say secondary no before no that person no ni sa ohawo no ewo sa ni hunsuo no okay but na bibi nti no ni hunsuo no enye dai ho atochema eno ko basa na e beka say secondary infertility secondary infertility e pa che nyina say primary infertility na dey nipa no right from beginning ni nyina no there was a problem with it okay on the want me na secondary infertility o mo kwa no masam edin if you say ono no maybe atwa mu no otimi no oba enyeme last year last 2 years last 5 years wanye mo ba
oba be mienu miensa na Nyinsen ntimi mma bebre no amema bebre won te ase da hospital kra won si woda but a problem yes I wo ho pa eno so kra do so pa sene primary infertility for no secondary infertility for no so we fertility si na na ukase se bia 100% ya 70% of infertility no ejina be say secondary infertility for no omo a wawoda ana wanye mo bada na Nyinsen mba obi okwa no baba ya wale ase na Nyinsen ma no ano e bia ma wo be mienu miensa omo pebi maka ho Nyinsen mba na bia firi be ma no a enya de a mo fa no ayi sokra because no de na kwakoye bibi se ane obi tim buza se obi tim ba konso na obi buza se ntimo mu so oba ne se mienu no onye mienu nya me dia na me bebre no ano so no mkasa ansa do ma be test no na wi o asai koma bi nyesa won ti ase de kan nyina se obi betima wode na wo kyena Nyinsen ma na ebibi ntia se de ne wo betima wotiwei ebia woni malaria ebia woni yade ebia woni covid-19 wo kyena wanhwe wo ye ntina bibia kwakosi na wo kyena be check na wo sa yade no enti de me fa te se na woni yade bi no enche se wo kyena se wanhwe wo ye wontimi gogonya sa yade no enti these are the two main types of infertility ana krawaye secondary ni dangerous because wa wo mienu pen na for instance your ba kro no a na bi o mo se pebiem na ma no de obaji atom de den but no so nyina your problem no ba ye age ben na bia obema ye beka se we o ye infertile you better say the home kase ne say bema se obema nu puberty stage ya on produce sperm kra okay on produce enso bia ana o produce enso no kra no a immature so eno no ya de ho ena and after puberty stage no ano bema ebetimi anyem oba ti bema so that or 13 years 14 years 15 years na we do puberty stage no nko a ono oba kwhia na no nsuo no ko oba na se ni o how bia ni nsuo ni mu a obetimi anyem oba no wow yes eno no ya de ne wo stage bia even say bia bema no you can say we do pempenso bia ni mfie ni kwa animu you can say andropause said the man because be a menopause no oba betuma do be ma betuma do that stage no na afa ni nsuo no a also produce no na nye quality nsuo bi no sa na just enti be ma so betuma dey betuma twa wo except say memma de no age limit no very high was soro sense the man no age like limit 90 kuro betumi well it depends on say the no esikeep no ho yi okay so those days that near and na dey difficult say be obi on 90 years ya still betuma anya moba so no ya de e wo ho enti ye kamu a na je say age limit yi pe enti obi o puberty onya do puberty stage 12 years impo 13 years 14 years no do puberty stage no kwa meaning say what is so produce ensuo eno sa no wo no oba hia na say how be any nsuo ni mu dia obetimi anye moba no amana yiye adofo Nyinsen Ne Awoɔ na utie wa Adom 106.3 medin ade afia mankwa tama global Facebook a ye wo ha Adom 106.3 wonso bra be like comment na share and infertility in men e mema mamo mfari fi se Nyinsen Ne Awoɔ ye pese ye se kan de twa ha enye ma no nko ade enti mema no so titiw mu tie ye enti no na ne ho hia se ye di sa enkomoe na ye hunu se bia ebia no wadwene ma so se the dog nkomo no na hyase na tie no be ye den se obagia atum se me be ma nya adwuma na nsuo na no omre fi se wasi so pen wadu mre pen wa hunu ne ma wa ye ba ye se nya hoden no ahoden de wo na nsuo bi nsuo na hoden no mom na wo fom ti nkomo we no se bia fe no obeka ye nsa infree ha na ye ntie ye be wie no na wa hunu se wasua de na dog kan ye ba be wura mu fi se secondary no na ehu no watimi awo pen afi mfie bi a eba afi ema ade na de saade no enyina babre no so ebebie phone lines no bia na so o adwenkyire bia na o question bia na o de aba ye wie nso dog de number no beto office enye obi na ye opese ne nsem no eda bonten sa ne nyina konya no wo ho hye no nso se eye endpoint homeopathic clinic for ena boy chidom ma yetumi de Nyinsen Ne Awoɔ dwumadie ebremo dog my yan show de na cause sa infertility be ma the teacher pa ne se obi a wawo pen ne bedru ba bi no nya de pa na cause sa problem yi yo me da sepa the cause sa de na se first of all no ye wo ebi wa na ye structural defect eno no timi de ba obi su ho ana ne lifestyle
and so any will be because a functional type of no so to me decide neighbor enti ma me hwe structural type no I to me decide neighbor yeah maybe be to say obi o ha de o say ye hu say bema ensuo no so produce a testicles no e be bia and I say be ehwema ba no ehona na the chunk of the sperms no are produced. Okay. Now a producer will process baby o kra no aye storage system bia ehona na bema hunsu na de kugu ye be kan say epidermis eno no da o testis na da bema testis no na se pe ehona na store you know so no problem ba mu a etimi de ema bema etimi ekosati bia dem anaso bi o kra no a bibu efense spermatic cord bia bema hunsu no ebefa akọ be seminal vesicles akọ mixe other nutritional values bi o no se hono kra no bi o hana ne de no e bia obstruction bi o anaze bi e block it be bi o bon say bi a ne ho kra timi ne ho asane no ba bo se nsuo no kra bi a ne nsuo no na anye de ama abonten okay eno no etimi de say na ba anaze bi o kra no even say ejaculating problems yi be ma e bia o no ba hia tell them kan ye fe ne say retrograde ejaculation and now retarded ejaculation. Bema bi wo betumi no ba hia. Wo hu se na wo fele se na ho asane. But ne hu so no ma bonten. No etimi de ba. And now bi wo ka say premature ejaculation. There was kind of ejaculation bi a severe premature ejaculation. No bi wo ha se bi ohun oba ho kra. Ana se oba bi a ono oba kra wura dem na oba ni yin ho a. Ohun no ho no a no ne ho kra timi sane no. That's the no premature. That's a new stage. Was no hosane no hosane. Yes, I know. The musu no cry intimi nya the intimi nko ba ho na kwakowura ne mu na kwakonye mu no. Eno so idea. Itimi de ba. Ene yo yade bebre ho. Yo yade bi so itimi de ayi ne ba. Be fan say be say mumps. Jemire kutu. Okay. Jemire kutu. And then I enter hu bebre because of vaccination ya. Ya but over some time ago. Be 20-30 years ago no you know na eyade a na wo ho kese pa ye won kra se ni hu no it was obu ha na fono na ye kutukutu na ye de ntwoma abobobo so sa ya de no eye virus na de ba said ye wo COVID-19 virus yi e no so na virus na de ba e de sa ya de na ba na mo wa no timi ebu ha timi bo bi mu a na se wa nhwe antu ase amfiri ho a etimi didia na akọ bibi e fe no se we pedamis in the storage system no a store I say ankore I no store be ma hunsuo no na ekoho na I inflaming amasa nsuo na I inflamed any e can say epidermolysis yes the epidermis no I inflaming the storage system no na say leaky eno no timi de o house e ma kra so timi konya sa polo unya sa virus na itima fallopian tube no kra no esi tina bebere ho abun se o ectopic pregnancies ni sa no nyina no so kra so timi de sa de no e de ba enti sa moms no eno no so timi yade ena ye infections ya infections sexually transmitted infections ti se bia gonorrhea syphilis chlamydia sa no nyina itobi wo abon se o flesa bia ne bema mu ya ne ya emu hihye no e bia mu keka no rashi jegu ne bema ho na akoto adubu ke no anom e mo wa ne bia ne mo wa na ntime nku no bibi ti se ya de bia fansa syphilis ne kun e drink se pa itu adwen se akoto aduro na symptoms kwa de ya adwen bebre ya adwen no se bebre no anim se once ya wo yale na symptoms ya da ne ho adi no se symptoms ni nya firi ho no ya de ne ko ya de bebre ho a enu nti na abon se bebre no enne obi bet na kwakoye testing for a COVID-19 okono na ho den there's nothing wrong obekoye so COVID-19 was how kese ne can say asymptomatic ya de bebre bet ma woni pada sani mu but enna ne ho di in terms of symptoms so na ya de ne wo wa say normal sa pepe na we so so etie entie no infections yankasa in general na no ya de e ma bebre no ano e kosa atibia mu a be ka se kra wa ye no ena ye hwe bi te heat heat is so ya dia e ha mema pa be brenu akra so no etimi cause low sperm count yes low sperm count is different from infertility no? Yeah, kase yes before my men digress kakra the other thing is infertility na no ye wo bema hunsu se hu bema hunsu na nyem oba na nso na nyem oba no nso ni omu mienu ye wo healthy sperms and ye wo unhealthy sperms. Let's say bema hunsuo na bema betumi no ba hia ne hunsuo na asane but enso na asane no
say ye hwemu a ye de kwa fidie wo waso no ye fe ne say microscope ni mu a ye be hu say ne hunsuo no ejina healthy ana say enye healthy na healthy sperms no ene de ye wo de kwa fidie ni mu a ensuo ni gina be say 200 to about 300 million sperm count per one love making. Wow. Ensuo na baka kra bi no sa de kwa fidie mu a ensuo ni say tadpole emo na egum ni say tadpole je say konkonti ma na sa tadpole no so de kwa fidie no de be ma ne hunsuo ye correct pa I don't know who I was in hunsuo no it me di oba mu bi a be say 4 days 72 hours be ma bi hunsuo ti na be ma bebre ho a e ma ti menyem one day say nkoma o say di o say ke di pa be ma bi ho betwi no oba ada ene oba no ye fertile ne na bia wo kyenachi at 2 days time no oba na duru bia ni fence the time o safe ana ovulate once e be ma na ne woni no dae no a wonim say da we safe no after bia 2 days or 3 days time no say ebe se ne hunsuo no yes that type of hunsuo be meet na oba animu bia 72 hours bia 48 hours it e be ma bana ne oba hia time na oba na ovulate ne say na de no Trump some is fair it does sound wa ene na bo se be bia na de achinye ti hospital no wo hwa ru bia so na yede nsa me pasa mo check DNA ma me hwe say ene this hard DNA be because time odo oba ni hia no oba ni safe oba no ka so timi disturb ka say me time me hia no me safe but me no wa so na die enti ene wa be ma say nyame a ebi mu DNA be kuma tena oba mu eti good sperms no no ene wo unhealthy sperms no you mu 2 types unhealthy na is that one unhealthy no you mu 2 types ene ne wo bia be ka say oligospermia ene wo bia be ka say azoospermia oligospermia ne be ka say low sperm count no ene de yes oba check no kra no be ma bi wa ne hunsuo ne 20 million sperm count ade 200 to about 300 no wo nya 20 yes ene ye wo azoospermia ene de complete absent of friend say tadpole and I say sperm no and spermatozoa no dey no wo de kwa ensuo no beba wo no oba na hia ma ne hunsuo asane but ensuo no ba no emmo wa bia kokonti ma bia anim omu nyina dead Eurobi ensuo no ba kora no a wo ye obi a wo experience ya wo ye oba kora no a wo hunu sperm say ebe mienu miensa wo timu say we dey ba wo timu say Eurobi pa so say yankwa na ke light soup so ejeno no eya ade a eno no de e wo ho so hu e de o check ya enkwama ni bi ni wo kwa no aka say bia onya 1% nti obezo check ya eno no morphology obe check na 0 motility wo check ya e nil or 0 wo check the sperm color everything o timi twa 0 sani for no emwo ho yes emwo ho but just eno no won sebe no ye be say ye be ndi abeg etino de make can say low sperm count ne azoospermia ni nyina e type of insuo na mom ne mema bebre mistake omo ye ne say once ono oba na da no na ne hunsuo na ba na de wonim so wawie na dwuma no ensuo no betuma ba na ensuo na nye healthy sperm ni bia na ye unhealthy sperms na unhealthy sperms no na bo say ubenya bia fa ne say azoospermia or oligospermia na low sperm count na say ensuo a enkwama akura nye de enimo na de ba ko itimi kosa no ma we mu bi pa no especially with the low sperm count no kora no empem bibiri no ano heat heat yes na heat no de won kase nie enipa da ni body no your body ye wo no say body temperature no and de em say COVID-19 ba enti bibiri no anim sa the temperature of body say ebia from 36 degrees Celsius 36 degrees kra no or point something kra na ye normal so nemu no that normal body 36 degrees Celsius na ye normal no it is not normal for the pelvic area na say bema wase ho no o testis no yes be o scutum na say o show no that temperature is too much high for the for that that part of the body tini nyankopon ni nanim die mu no obo testicles no outside the body because on pese emwa no ana konkonti ana say o scutum no o pese etimi ye adwuma eyi eden mo be ma bi wo na lifestyle e bi adwuma wo ye no wo ye driving bi o te car engine so metini yeah because those days car Bedford na tan man we use a car engine we timi say e move kakra after by 1 hour don't have 2 seat to so na et so you know it too much heat no e kele sa spermatozoa na wo no
and some more with the manufacturing of it. And only one thing about it. And that's what we walk on. Said the King, Obi or Juma, to say Juma or ye no be a way, Jam Juma. Nina, and I said, baby, or Bam and Nipacrom, what must be. Walk on in Jam Juma. But a baby or be a Juma or what's not. And at the science in Mono, yes, baby, a friction, it take place piano. Heat is generated. And it took all kinds of you say, a boom. Now, chimney say, we are the Tarawa bones a heat. Why didn't you a lot of heat? And no, Tino, Mamma be no one, I did about quite a cum, Mamma, you know, into your body no crown, said a swan city and one, Bema be our walk and be a bit one dance here. So what are very cold, pa, or Suano, a yakatoa, not a pushy about him, Diano, like it. I'm and as I during the hot season, we have not a sure pano. Now, once I was sure not a jacket. Not a day, a sunny. Just sunny, I wasn't tea. Let me no, will beat me by hospital. Said especially my phone or moon said steady. Or more mamma and mamma. Oh, how was son about there be me banner and the train using that year. As I get to the door. Will be said the as one anne. I can see the door. And then I said, it is the one the weather become too hot to know. Testicles no and per se exposed to the body temperature no too high no it means that testicles no a movie away from the honamduano yes apepe no a na abo se sa aye dey ajege ne sa no man enti no de yakopon se no ani bob na yi ni nim die mu no the body temperature no e be ye te se honamduano temperature no pelvic area temperature no be ye as high as honamduano temperature no a pebebre no ano ene so kra so timi e dey etimi kum saa de be kan say sperm so no obu go kwaso ya hormonal problem de bre mema so etimi go enya hormonal problems ya etimi de ba ya de ba kwaso etimi de ba kase eno so etimi de saa low sperm count ne saa mema hu so hu etimi ba kase pa no ejina bibia be kan say prostate problems yi hey yes say your prostatitis say your prostate enlargement say your prostate cancer. It's me day and so close to me sa or how net me ba because also at TS and say be ma bia no hunso no a testicles and they produce be 70% no about 30% of the hunso no is produced by bibia be can say prostate gland and it's asamena vesicle no so and they produce 30% and the mansuo no a be ma hunso na ba na mansuo no e di mu did I say the nutritional part of be ma hunso no prostate no provide the prostate no be provide the prostate no how bamu say your cancer cancerous and I say enlarged and I say inflammation meaning say unsu na nansa no entimi produce the nutritional part of the insulin beam and then about the bema be ho de bia bo so oyine panty na nsuo fita firi mu ba bi bema bi okọ badwo nso a na nsuo fita firi mu ba sa nutritional part no produce and then eba no okay the bedroom be no you are not going to get enough no impebibri no ano and so timi dia de pense low sperm count no dog my member Facebook na doji toblu chia say I'm watching and listening to you. What doctor is saying is 100% right. The same to me, not knowing the cause. So no problem be no onyintum say you know to say the work can dey no crepa yada say wonso waje Augustina family and so sharing from China and watch yada says Moses Tete say I'm learning a lot yada say Margaret Krama chia o tin kwabna Isaac and so chia wo sharing wo malam yamisha na David Hotbrook and so chia Emmanuel Amanuku and so Michelle Camp na Abdul Razak Awudu Agbeka and so all Legon campus at OTS Steven Agama Osinya Mishra pa my sister Agama Steven from Temakom 7 Victoria Siedu Ewaha Priscilla Boache Chia wachia doctor so France Memuno wo and just Seshi and so chia na Osi I totally like the show. The way you know, and also share and David so Gabon or say educative program. Peter Ayariga share or and you name was in Yamin Shamo. Yadasi Rudolph Akwe and so Romania and on social Yamin Shamo Papa. Ebiana first time I will tear Kwasia then you may be 8 p.m. Yeteha near Dinkomo Afani Saint any a war a man yin same moon one woman. Near who send your man quan animal, memman on subi,
ɛwɔ problem ti na wo sɛ ne ye design fertility in many enkomo ye sponsor ye Endpoint Homeopathic Clinic nti ene nkomo ya ye de kura nyame yadom o chena de pa bi chi ene nkɔ mu a ye nkɔ hɔ mete so abo prostate so mo so ye free scanning free screening wo prostate no ho nti ye nyina ye nkɔ check free Mr. wo ye wo card 40 cedis na wo ye free scanning na ma wo a odo unto sika nwo kra ye nkɔ hɔ na mon ta na chima ye fi sɛ mo kɔ hɔ kɔgya yaresha na wo be ta ye chimo na ye di program na bremo ti nyame nhwira mo dog me sa mo akɔ ababiem sɛ ye hu courses no ho yeah and na science nso ase ya na bi hihye ma ha enti we courses no a ade ba akɔ a man kan so ye ensanom ya de make as a lifestyle ensa ya ade a wo ya ade bibiri ensa ene timi ko fasa ya ade bibiri e ba behwe enipa so na ade ba akɔ a ensa timi ye kese pa so ene sa awo anase obi timi nom sasa na bo se ne ho nsu nyina na agene so ho eno no ayade wo ena be mpem bibiri no smoking so a lot of research so chere se o mamu ye chain smokers ana very active almost so etimi ena de also ye hwe so no se enwani die so no contribute to that effect and into no because a production ena de edie no ena de produce iti de bia no yese se de bia me ka se wontimi nnua bode na ko twa bofre de odua no na betwa so wonti se wani di yi a eno ntimi contribute na what are the symptoms of it no a empe bebre no ano there can be signs but nipa be bebre no ano enam so munim de e wo help mo no ebu ana se bi obi road contractor we nim de wo signs ni mu kra no e wo fom anaso obi wo kra no nim de no wo soro kra no a won take the time say ade efiri ne ho ba no o he ti de bia na me ka say menya akonya me ka jo say ade efiri wo ni fa se ne mu ba bia bo mo de aso wo du ani wo dwon so ahwe wo ko uja wo nan ahwe se de sitie de efiri mu ba bia make sure so wo du ani pie no na because empe bibiri no ano so wo du ani ni hwa etimi ma se bi mpo na e wo ho a e ma ne nsi yade ne nsi wo nche meni oni mu no a wodim se da ho obi bia sitie eti won se any slightest change ya e ma wotimi ye da etimi tu anamo e ma eyi edinti ade ba kwa mi ehun ne se bebre no an bo se omo obi especially omo wo goosebump na afi ba form no bo se eni su no e sha se esesa obi de etimi ye euro bi che se ordinary water a wo hu se che se wode sensuo na nka ye yi no kampe bebre no bia ka maza bia wo handkerchief kra wo na wode ensuo no wode wode pepa wo nsuo no pepa na the 2 over about 30 minutes to about 45 minutes to a year bo se wo bie mu a na che utimi se chekakra bi after be 1 hour no utimi se mu chekakra obi de o ye no a ana wo nsuo no kra no wo ye obi anka wo hu se de wo nsuo siti a na first na ke good ene na enye good a ka bo se wo first no hu nsuo ni pa kensuo no emu odu kakra so hu anya euro bi sa but wa fe de nsuo ni ba unze troka e ko ba na ho a na nyina sa ye dai ade nyina sa ba besen eno no ya de a etimi ma utimi hu no ayi no anase obi okara ne nsuo no etimi ba na very thick ensuo ni kwasa ye euro bi ene ni kwasa ye very thick obi so de ye de say wo tokra de bo ho a e be ka ho ekoya sa so a eno nso so no there is a problem because nsuo na ze moawa no entimi nsuimi okay ti moawa no bi wo mu kra no a enam se enye in a liquid form ni nti no o maka omo entimi nsuimi nko ba bia but moawa na has to swim ekwan no mo twa de yakwan keto wo ekwan no mu twa no nye easy enye kwan keto akwa to be delay na dia na ko uterus na ko fallopian tube omunya so mirika over 200 to 300 million chesi egg no yeah just say we so we now we actually the same boat kurama obi amako enenti no say wo de no eno so kokoye sa no so a eno so kokoye hawo ena mpem bebre no abia be ma bi ho ni oni oba be hia no bo say moja be ma ni mum yes be ma bi go betimi oni oba na hia wie no bo say ne hu nsu no ba je moja ana say nsu no kwa na kala no so hu chese e kala bi a won say eye a deviate from the normal sperm color no and no so ko kimi ko yo hawo ana obi ko kana bo say ne testis no be ma bia wota wo tun so testis no eta ya wo ya
ebia na nye obi wa bit ma baka se bia hernia hernia entimi empembre na entimi sai na mo bi wo so abecha ke na hernia bi ani wo but na ne testicle na ansa no ebia na injury ebia na aba ne testicles na eno so timi ade a etimi de eno so timi kokoye science ni bia so ho we mu nyina na so bi wo kana bo se badwoa bi abehye o testicles nim so ho bi a wo ya bo se badwoa no obi a testicles na bi e tutu baako ni fadie ni baako so bonkum die ni bo se wonya abnormal growth bi wo inside ya we mu nyina ya normal wo se be ma otimi edai etimi na especially no die twa to okra na se wo no oba hia regularly o mo ho ban na bia be busumi nsia na enya maaye no ye also the best thing also mu nyina aye ne se nye so kwa no mu nyina mu ntu ana mo na ma de on kwa sabia am ko check infertility men ho komo eni enti John Kofi Bani buso say please doctor what is the disease that decrease the penis no ye bedi ho komo wo nkwahia so ye wo story bi a ye ne be ma ne kojo to enso ne nyame adom penatrophy nti no de John yenhia wo nkwahia so de a be yi ho amamate na mate na don so wo UK and wo hwe Ampon Frank enso wo dunkwa onofe on say often o say topic nani je ho ye da se papa moma yenya yentie ni ye na Peter Jare amaka ode ne dada nyame hwa mo phone lines ne miemie 0302 216562 0302 216562 0302216561 na enen komo infertility in men na yedi hu komo yi wonso ebia na wasememo so utimi ede eba dog before you benya your first caller kwan be ne be fa so a ye be prevent infertility na eno so aye issue yo me da say normal the betima ye betimi dey preventing say smoking ye ncha asese ye no ye smoke ye me and try kora okay and ye omo ye so enimu no no so mo modern say ye beti the number of sticks here you smoking no because smoking no when akona cigarette no ye no kora no attract ho say it's harmful to your health and okay do menya me first caller me twa no me da say me enfa no odo me mo ajodo banyi Nyinsen Ne Awoɔ so me dey so anti Eda se na udin ni baby afre mfi patron person na go be person go well meda se papa me entie o patron person select the lo my dear lo radio no my feedback pa lo no pa meda se patron say what wanna say when you buy 40 billion say one ka dem na bet nya yare ana Wunya 40 usi so mfa be mada ene wanya 40 kesa na so be mada lesi sa ka mo ko oni ku mo paso bo be na so na o be tia yare ama enti watena ho for how long ni kunu ni ho no by 1 year 1 year oh na obisa so obetimi ayare ana patron yare bi te sese tipa ya na se ne o ko sa nyanko bo be man bo ba yare ya me boka ya wonde se wontumi anye bi sana bi sese yale betumi ambo mate dog bebo me da say papa ma yemfa foforo nso se bia wo question no pese obebo din ne bia wo a no problem ye ni nyina ye be ye ne sa nti wo fra ye nso na wo low radio no ade ama ye se be ye nya feedback bia wo ha ye nya foforo nso wa homa no so odo me mo adwodo wo Nyinsen Ne Awoɔ so me ba cho ya from me edu ka se free itire yo mpacho yentie o ami pacho mi bese mi bisa doctor se bema on fa obada na fe o fa obada na Nyinsen man aya de na for on fa obada eno wa fa obana Nyinsen ma na mpacho anase wa ware na Nyinsen ma wa ware for how long oh 5 years 5 years na wa hospital for hospital no mo jere se one work for now Omar man do several times and so hospital different o kwa mama so niya said na my be be la on mama into no wo Ghana ha ho ba jwane mate dog de number no beto ho na ya bo no ba obese ya no wo ha ma nyame hwa o ya da say
Offer from so ahoma so. Odome mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Ijus o ema. Me da sepa yenti o. Ni problem is ni oba wo 5 years ni ba. I want to one na mbabio. Also wa wo ba ko batembe biem. Mbabio. Na Moko hospital. Hospital in the urban pen e ko. Ba oba o si we be ani want I come here am continue person me ba doctor no. Baby am jam wo no. Mate what kind de nyame yadom ochena na ehia wo ho na bibia anya kama mfere kora so oba na koye na de ase bibia ne wontu so ye de bibia ne ho na afi ya hwe de nti ama na basa so ate ase nyame hia nti koso atie ye da se ofofro so ahoma no so odom mo adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so ni apomwe dom me da se yentie o of course program we na very good. Then the minister be on no kunu ma ware for 4 years na wo mba. The last me share sister no. The minister say no kunu ti say no so mo agya dada mo no ko akọ. The minister say be man so be man so akọ wa wo. Because some me no ware na wo amba wo so mo gya no bi akọ wara wo. Then say pete mo say den na ko so sa de no. Dog be wow ayi no nyame hira me da se papa ofofro so ahoma no so odom mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so Yeah, mommy. Yentie o. Everybody we said doctor mama say be na so to ko ba ya na say to na say ro a chen. Online no munya kra yente wasem no mu yie ti gina yie na kasa mamente. Aha mpacho bi wanum na yente asem no yie yente papa. Hello mpacho kra. Online nyo chia ho kakra bi nhwenhwe. Me pa me ka se be me ja to na se akwansi to no ho a fe de ba chen ne awlade na bi be ma ba ni free Afra wasam na yente kura nti frɛ yɛn biem facha me pa yente sa frɛ yɛn biem yɛda se papa foforo so wɔ so ɔdɔ me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so yɛnia yɛda se but we say assuming say we are trying for a baby now. I know my ovulation days, but then me no sperm so no baby to say first day because like we've stayed off sex for some 1 week. First day no baby, second day the cream, third day the cream because we are targeting the ovulation period. Is there a problem or it's normal? Okay, dog be ya no the amount. Na chasa wo no wo follow wo menstrual cycle no. Na wo ni shia. Enti wo ovulation bi wo hono mo a first day na beba kese. E bi wo hono mo a ma kese. The next one so e ma kese sa na wo pa che. Ovulation dey yenim. Ai me ka be ma ne de no. Aha, same so baba be break first day no, but second day no. Crazy. The next day, crazy. Okay, but yes, I'm more much at the hospital. Yen too, but I just want to know if it is normal. Okay, dog bebo or best had the number not to one beer in Chimono, the Amano. That's say, Papa, for France, so I want one so. I don't want to open Nyinsen Ne Awoɔ so. I don't want to open so. Okay, yenya obia ye be try na ya for nso. Ma me mo adwon famra Nyinsen Ne Awoɔ so. Odo me mo adwo. Hello. Madam. Me da se papa ya mo adwo. Hello. Me pa cho ya to nkan ya chia o. Oh, ya to nkan o. Aha. Me pa cho na se o. Se my grand to call up and be the message acquaint every tunnel. Let's say the rubber action is my mother. See Europe and a bit fana. Yeah, not to the surface. Not as a was some no do say.
woyɛ obema no wɔ hɔ kama na nkwanhyia bi siiye ɛne yɛde rubber share obema no mu ɛne yakɔyi yeyi ye ne betumi ayɛ adwuma sɛ de na ɛte kane no. Hello. Sana wo pa kyerɛ. Yeyi ye no jonsa ne emu ne ya meja. Na yɛde problem bɛ ne bae. Eba cho accident na bae ɔho okay dog be yi ano ama why. So ya bae. Kafra. Emu ne to a emu ka me chete nasi. Eba mintimi anante mintimi na ne wo me pa silo. Me wo me kra akoma kra Kafra dog beboa me da sesa wa frɛ yɛmfa ofoforo nso ahoma no so ɔdɔ me moadwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so if I told me chia wa nwumre. Hello. Okay, emi say yɛmfa last caller na dog ni nsembisa na no ɔdɔ me moadwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so me da se yentie o. Okay, me fa course ni nsi ha na kakra na aba no dog nya no mfa emaye dog pacho yes na obi bisa say also no be so the age betu dwa also 40 years na nikuno says wajayo say woni nikuno ni obi mo say na be 1 year ni woni be ma ni hia say what kwan what kwan ke be ha no ana empem bebere no ano 1 year there is just too early say e bit manya nso aso bone ewo so also obetimi ayare ana yade entimi fa yade bia anya dem so far as e wodi ye na we exercise ne de eno no is enough so no yade o nti entimi nkofa 1 year of abstaining from sex no enkofa yade bia yenya hunu bibi sa ti sa and obi so say wo so be ma wo so oni oban hia na ene no wawale enso so no ebanema awo no enye de emma enti no sa no o se o ma oba no na call check up enye oba no na o so call check no because they be ka say de aka nyina na say Nyinsen Ne Awoɔ no kanya san ka yemfa mema kra de enye de kanya so be fa sa topic no but oba mani ho a oba ba wi oba no musuo aye dai Nyinsen wontime nyem ma ne nyi enti de aka nyina say it takes two to tangle, it takes two to make babies enti say Nyinsen ne ma but more than say wunya oba no nko anse wonko e fe ne say ka wokɔ no nanka we ye kotwa we scan no na ye susu ye ni nsu ye check ni nsu so awe say ye wi na bibia ni ho a ne ya wo ko na tam kra na wo so mu di hia no e na munya hu ye nti na ne sa de ba ne yetimi aye de ahwe e de ama wo say my wife was me ya won't me mba na my wife akwa ye check they declare oba no say what you free there na ekoso the ekoso no say wo no so check we na ehu say obi a we free and so onye free enti no so oba ye betimi ahwe a check within a matter of 30 minutes to 1 hour na betimi check say ohunsu ne papa ana say nya papa obi so say o so ovulate a o pese o mo wo na nti no mo o yes enko be de o mbe o mo time o ovulation no na first day oni obema ni hia ni hunsuo na ba bebere second day no ya e ba ketu abi the next day na say reduce the be man ni kwase e basa so did ye nko a the man ye nsuo reduce no ma hu e significant na say bia nde woni oba hia first one e na bebere second one no e ba e be reduce third one besa ba be reduce kra na mumu no after be about 24 hours no there's a production going on. There's a natural production. Multiplies. And you know, the next day is reducing, and the next day is reducing. Yeah, Bema no also more than so be hospital. My me, I check in everything. Who's only okay now? Obisu say, I don't know when you accident. Any catheter, a share in the Bemum. The catheter, the share in the Bemum no. Obusa se bit many so on. Makoyi. Sometimes it me the because the catheter they show no a foreign material ye dey be se obemanim ye dey be do e bia wontimi nyonso ni bia wanya accident na wa wontimi control nti a show sa de no a e betimi atapo jonso na free yinim it a foreign material now foreign material na eba no itimi emma infection especially say yan ni here time be se san no se so kwani yan san ntem a itimi the infections wotie ne kasa nko se ane mu keka no itimi kana koma bebre no after the removal of the catheter no most obu an be mama sha se ye ne ya na odun so moja ba na odun so mu apa mienu na
ehun susu aso be timi ne ba nti wonya wi kadita na wona ne sign bia no a rush to a hospital and I say ye hoka na be ba ye betimi ahwe atu ayes ade na ahwe say ade cover tin be na this ade ne ba na ahwe atu ase ama it basically no we ne na ba ku bi ese na ne nyonku bi no ma omo ware 4 years o ma wo ba obema na ko wo ba na ko magyae yes and then ya na dicey situation be ma ne oba ne de so oba wo a na say ono ane carry ni ba woni be ma ne hia ya so easy for oba betime hu say akora we de me na menyem no wo no yentimi sebi mani susuma so yentimi enkonyem fa mehye oba e ma ne yi okay ba be ma ebetuma nyem e de ahye be ma enti no oba na be che wo se be no na nyem ye but there have been other instances here obo hu se bia oba ni be ma ayedai eti ho oba no awo yebehwe mu ne be die ne kura no ne bia na nye be ma no enti na be ma no se wo pe oba wo sika na se wo yare na se wa nko hospital me ya yi a bo se oba bi oba ka no kra kire wo se papa won ntime no menwo oba ka no kra kire wo on be se oba di no de ahye wo obi so wo ha wo hunu se wo obi bi wo ho abetumi di aboa ne de a sorry sorry dey wa no afum fache obi so wo ha se ono no so ehun se bibi wo e wo nsam na wa ye desperate why you desperate for akwara no a ono so betumi ayede obetumi kwan afa so obetumi nya akwara ne bi di obetumi ayede enyamo enti na mema no saa de we ye pese se DNA samo no ene eyi na akofo mu a hunu se hunu so ne good so hunu so e good pa na no oba ne da about there in fact saa de no kan ka intensi if you say hunu so ne correct wa wunim se hunu so ne correct a wo no oba no so e de ehia obetumi anyam oba no enti bi oba no ko no hia wo no wonyam na okonyam kwa sa be se wo kwa ayede na unso na nya papa ninti no na da bia wo de sobo nya wadwe so be ko hospital na da bia so de sobo ebo oba no se wo hwe na wonyam no wa hwe yi a na one day no obi adada no na akwafa obi ndi e na ye de aba ahwe obi makora dog yemra na so yada se papa pa nenso wa be kire ya de yie nyame hira o yada se Dr. Duboaten no dog me nya wo number no bi se bebre wo pipeline no mu a no mpeso wo mu frɛ ba mu na so brenity yo meda se endpoint to me party clinic me was Spinters Road Shell signboard said the okay no a wo kyena ko nyina na ye free scanning me ma mu jonso be ma mu ye mu hihyi wo mu jonso de mu pai mi no wo jonso tentem a ni nyina wo ba e free scanning e ma ye pa wo ono so ba scan no e free lab na betua 150 Ghana cedis card ye 40 cedis enti wiere bebi wo hwane de wato no so no watua na kakrakra me number tiefo no betimi afre se question bi ha obi a no wo betimi afre me e 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Better Ghana for you answer. Yada Dr. Duboaten ase papa yada endpoint homeopathic clinic ase papa say ombo ye chidom na nenso osaje bre ebe kire yen infertility in men migidi ye se wasuade ye papa yadi besi ha da sende sankwane ahoden wo ho a ye besa hia wa wo share ye live on Facebook do comment ba nyame hwamo yada obi bia se ye kɔ na fe ote enso aba betwa so Reverend Gilbert ansa enso ebeba wo kyerɛ nyankopɔn ye adom ade pachia ebehia